Hello guys, inshuti bakunzi ba Kotinja TV show. Iyi ni Kotinja TV show. Muri kumwe nanjye Juje the most race mbebe Rakidenso Kotinja. Ndagira ngo ukande subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. So amakuru rero agezweho hirya no hino niyo tugiye kwibandaho uyu munsi wa none. So nukuvuga ngo mu gihugu cy'ikibanyi cya Uganda ubungubu ibintu ntago byifashe neza cyane. Mu gihugu cya Uganda hari amatora arimbanyije, hakaba hariho n'uburyo bigaragara cyane yuko hashobora kubayo imyigaragambyo cyangwa se ibintu byo kuvumbagatanya. Mbega nkuko mubizi muri Tanzania ukuntu byagenze mu minsi ishije, niko muri Uganda bishobora kugenda mu gihe Bobi Wine azaba atsinzwe amatora. Bobi Wine rero namara gutsindwa amatora yamaje gufata urubyiruko, abo twita abajenizi muri iyi minsi, abumvisha ukuntu bagomba kwigaragambya bagakuraho ubutegetsi bwa Museveni. Museveni ndagira ngo mbabwire amaze imyaka irenga 40 ayobora igihugu cya Uganda. So rero kimwe mu bintu Bobi Wine ashingiraho avuga yuko Museveni arambiranye agomba kureka n'abandi bana bakayobora, nuko ngo akimara gufata igihugu yavuze ko ikintu gituma abayobozi bo muri Afurika badatera imbere ari ukugundira ubuyobozi nyine. Avuga yuko umuntu akagombye kuyobora akavaho akajyaho n'uwundi, ariko yamaje kuyobora, ayobora manda imwe ibegire 3 araziyobora mpaka amaje kuyobora imyaka 40 kandi umwaka washije mu matora nako yashije habayeho guserera kuko Bobi Wine avuga yuko yibwe amajwi ari wakagombye kuba ari perezida. Uyu munsi rero akaba yamaje kubwira urubyiruko n'itangazamakuru rwose yuko niharamuka habayeho gutsindwa nkuko bigaragara azaba yibwe amajwi nanone. Abwira abajenezi ati icyo musabwa gukora murakizi, mugomba kwirara mu bikorwa bya leta tukabitwika. Mbega hari ukuntu mu gihugu cya Nepal byabaye ibi bintu abajenizi bakuraho ubuyobozi burundu, ariko rwose bantu muri Uganda ndabagira inama, nimuramuka mubonye Bobi Wine atsinzwe, kuko nubundi azatsindwa ntabwo ashobora gutsinda Museveni, ntimuzishuke mwiyahura ngo mwiyahure ku mbunda ngo mugiye ngo kwigaragambya, batazabarasa rwose. So bazabarasa. Ubwo rero nimba ari umuntu uri muri Uganda, ndabizi ko ari abanyarwanda benshi mwumva ikinyarwanda. So nshuti zanjye, iyo umwami yimye urayoboka, ntago muri East Africa hashobora gukurwaho ubuyobozi hakoreshejwe abajenizi, hakoreshejwe icyo ari cyo cyose, keretse ubaye ufite imbunda. Nimba uzi ko nta mbunda ufite, wijya imbere y'imbunda wivumbagatanya, batazakurasa ugapfa ubusa. Abamenyesha yuko ubu muri Uganda bakuyeho interinete, ntago wemerewe kwandikirana n'umuntu wo hanze, ntago wemerewe kugira ikintu na kimwe ukora. Iyi ni system ikoreshwa nyine, yanakoreshejwe muri Tanzania mu rwego rwo gucecekesha abajenizi cyangwa se abantu bivumbagatanya. So rero abanya-Uganda inama nabagira uyu munsi, nimutora ntimuzigere mwigaragambya kuri leta, batazabarasa. Ciao ciao.